Halo teman-teman, selamat datang di channel Hootburst Indonesia. Sekedar informasi, channel ini dibuat untuk memberikan informasi seputar lowongan pekerjaan, khususnya bagi teman-teman yang sedang membutuhkan pekerjaan. Adapun informasi lowongan ini kami dapatkan langsung dari HRD perusahaan tersebut dan masih up to date. Estimasi paling lama 1 minggu dari tanggal video ini dibuat. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the Oke teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini. Mudah-mudahan video tersebut bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa kunjungi website kami di www.hootburstindonesia.com. Semoga teman-teman selalu sehat dan sukses selalu. Bye-bye.